Munini wa Ngavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi niwaweta kana vena vata wa silikali kwongelanga Ilovia Sya kwiana kwailya mutalatala mweu wa CBC nikana kuukitana na mathina ala amanyiwa ma junior secondary school mavikiye kukwata. Mwangangi nukuweta kana mutalatala ni withite na muikio munene kwiasye aiweta kana Ilovia Sya Sya kwiana ilasi alimu eanu na mena utuika mavikiye kukwatikana nikana kwailya kisomo ki. Mwangangi anene ya musini wa Mombasa kavindani kala wavingwa ikomano yimwana kana ya mithena ina ya anini maalimu anene maskulu ni ma secondary kauntini ya Masaku bala wamenda kuthukumana na kithito na kukwatiania na alimu anene nikana kwailya kisomo kwi amanyiwa. Angelina Museno utumbanisi ripoti. Munini wa Ngavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi nukuwetekana mutalatala imbe wa kisomo wa CBC ni wethituwe mukue munene kwi asyai ni kumuna naguo kwithwa wina ngalama nene vala wathingilila vata wa silikali kwisila muvia wa kisomo kuongela Ilovia nikana kwailya mutalatala na ni CBC ila tunayo Kenya nela implement iwe kula kuongene financing wasisia CBC here in Kenya pe na mukue munene wikatika asyai na tia say onthe matona wa ku implement na still mfumo even at national level although nitona imbete ine yange waya kwimbwa ko ina mbesa nitienda tongelange mbesa katika ilasio katika ku implement the new system of education kana wethi ni kwembwa na alimu yanu na alimu mighty mena utwe kama yanu wa usomethia. Number 2 pala isiana si usomea pembwe pena infrastructure mbene ilasi kana equipment ilasi onde sona mbwe yenda simbe sio lazima sio onde itone kambeza sio na parliament ya appropriated mbeza mbeanu nikana weze kwa ministry of education nikana weze sio onde tone ni simbe sio nukwetekana si alame na siana nthini wa junior secondary nimekumbiletwo ni mukue munene muno aiwetekana ethwo Ilovia ini kuvikia kuongelwa ilasi na alimu alame na utuika wa kwiana nima kuvikia kuongelwa nikana kutoise kisomo cha siana nambe. Tumeanza huu mfumo ambao tumeleta junior secondary schools na tunajua sinahitaji hakuna huo mfumo hautakuja kuendelea ikiwa serikali kuu haitaweka fedha mahali pale. Ikiwa walimu wetu hawatasomeshwa wakuwe na masomo ya kutosha ndio waweze kuhudumia zile junior secondary schools vilivyo. So ni ombi langu kwa mbunge letu, kwa wizara ya elimu waangalilie junior secondary schools. Otherwise watoto wetu wataenda pale wamalize mwaka mmoja, mwaka wa pili na watoke mahali pale bila kuhitimu vile inatakikana. Kwa kavindani kunu wakulia siku kutula muti alimu kavindani kala amanyiwa mali ya kwikanesa masomo ni indi mavikie kukwatiania nikana kuukilya kisomo. Kilando nazia all the education stakeholders mbona mweu wa school ya niwe yekana solution ndio kwa mwalimu, solution ndio kwa head teacher kana kuambia kuumangana hapana. The solution is ikala in that inyon that all these stakeholders kila mwe a play role ya keneza na mwana school ya ni avendoka. That is simple. Kwa mondo yoyote unozilia anywhere kudhiu kwa mwalimu school. I think pe siendo nao theater na ki Masako ndiye ni current kindu tajukwithwa. Mbwa vena thina eni andu mathi kwa director wa education mathi kwa sub county director na mbwende umethukiza pe andu Masaku mathi bubu na mo ala Masaku ngo makoshen. The issue is not to rush to school to go and cause chaos, no. That is not the way to go. The way to go is and make a lend them man discuss the no law with the no sweep particular utumasiana itakana uwa kakavindani kale vikiteva kauntini ya Mombasa kuvingwa ikomano ya methenya ina yamba deputy principal school ni Sya secondary kauntini ya Masaku vala makuli alimu akuthukuma memu ambana alimu anene nzikayone Sya kuukitana na mathina ala matonya ithwa maye kuombilwa maskulu anikana kutoise kisomo nambe kauntini ya Masaku. Tena katika perspective ya county yetu ya Masaku, it is a good thing ila waete atongo ibamwe nemme unena ni mama ne when they go back to their respective workstations which is schools nimezekela matwanaika na ila no mama nondo mailito utukumana nene mo principals ukethia nima advance proper administration in the schools na schools situation and and it is a good thing nondo with their principal vano ku interact na ma principals ma school ila ingina ni wama na
kindu thina utona imbwa naguo undu utona kuutetwa. So it's a good thing. I commend Ministry of Education na the head teachers nundu organize this na allow their deputies moke ku attend umbano. Ngilivotea vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa, nita wa Angelina Mose.